India ram chu rileng tho ni na in an wai me ka wangin atal buaya anat na rik in siam dang lam sakli alo tak triple mutation adar me ka wangin abuai zual zel don ni inalang Mizoram po cholkar khatchunga tan in khwakhir na khau tak kalpui me kania chuti rualin Mizoram po na omte jinga COVID-19 na wanga nunna chan an omta zeu bokani voin April ni somni pakhat sang ni somni pakhat nilai ni khan vandoi thak tak main Madhya Pradesh TBZ missionary and field director ni bok Reverend Vilom Kimachu COVID-19 na wangin aborala anu pui pirin pui po adin mun athral tuklo ni in an soi bokani TBZ kan ti te hi tharau bo zong tu te pol India ram mun ranga chanchin thraril konga asul su tu te anni Reverend Vilom Kimahi Madhya Pradesh thingtlang khua khandua omin an omna hi indora tanga KM za somthum pani vela la ania COVID-19 na kai nu hian indora tanga KM za somriat pakhat vela la All Israel Hospital Barhanpur district dalu ania maseni zana tangkhan adin mun hi aniam zela tukin khan zual lampan zelin ni khua aremu maltalova tichuan chokmadar somle minute som panga khan aronga bol sakthin alalpa hne na panta ani ba ka hian Madhya Pradesh TBZ mi le sa nulalal din pui po COVID-19 hian atlak buak meka ani hi jun thlum nei ani avangin angai tu omhle ni inan soi pulom ki manupui pirin pui po adin muna thalu tuklova ani ero hi chu ngai tu omlutuk ani lo ni in indoor mizo welfare ruai tu nulalal hun chungi chuana soi Reverend Lom ki maruang vuidan tur hi riat thei ani lok lova mizo welfare lamin hal lova phum andila arwang hi antes le phota a negative lo chuan sarkar lamin phum an rem ti chawang ti ani phot aboral na hospital all is well nei tu te jingami Dr. Gorli chuan alo positive ani po in phum thei dan tur ngai tu apuya district collector riat puina dil sak atum thu a soi nge ani ti fel ngai rang te ti fel ani nuwa Christian in vuidan pa ngain Kanapur mission compound na phum ani donta ani tundin huna indora hian mizo nula COVID-19 an kaya wanga enkol lai mi pani an ommeka pakhat chu in lama enkol ni in pakhat zokero symptom aneya wangin hospital a enkol ani pulo ma hi kumsang kha zakwa somnga pakhat February ni somni pakhat khan ngopa apianga thiamna lama BA ani kumsang kha zakwa somriat pathum khan pathian ko na riai in sarkar na atholaya kalsana pathian thuzira thlang Sinot Theological Education Board chuan BDZir turin an la a kumsang kha zakwa somriat paruk khan Bishop's College Calcutta atangin BD azo azir chua kum hian pro pastoratan la ngalania veng luya tanga sinot noya pastor tura lak masak berni in ansoi sinot noya pastor ani chung hian teikhang bial tuipui bari bial le sial suk bial en kol nuwa kumsang ni pali atanga sang ni pariat chung khan sinot hospital cheplein na athoka kumsang ni pakwa tanga sang ni som pakhat chung khan Presbyterian Bible School principal na chel zuin kumsang ni som pani khan a pension ta ani a pension hu hian Presbyterian Bible School a roi zui ani a April ni som pali sang ni som pathuma tangin that aya rasam mangaldaya cheplein na athoka that ayar mizo battalion te hian Assam le Karbi Anglonga ko ran le ring tu te tan na satakin rongan bola missionary paruklai an chomani Karbi Anglonga Christian ti du da te pem khom na rangmang vea khuwa siamin tuichun chuate an siam saka that ayar mizo te sum tho khomin ram an leya mimal in an saksak biak in po thatak an sa a Reverend Vilom ki mahian July ni som pakhat sang ni som panga khan ahong nge that ayar battalion a hian kumli omin hemi hun chung hian Bible po voisom ni panga lai a chiar chuakani kumli atho nuwa kumsang ni som pasari April thavela chol sanin Mizorama achuang chuaka mase tharau bote aveina azwal je lawangin kumsang ni som pariat zun tha atang khan TBZ mission Jharkhana field directorin a oma Madhya Pradesh an field director nen an omna in thlengin charsan in hlanfel tichuan kumin February ni somni panga khan khandua thlengin ahna atran ngala a inson tur hi anupui chuan ma ni chawa inson chuti in azukin son puya an in son fel ho atum mek lain COVID-19 an kai ta ani Mars ni som thuma tang khan in social tranin April nili khan a in antira anupui pirin pui po atuka a in antir vele
an nupa hian an positive ti mu chua ani avangin April ni riat khan khandua civil hospital a admit ngal an ni a ma an son lutuk theilo avangin damdo in thajok all is well hospital barhanpura April ni som pahnih khan sonan ni anupui hi ICU wa da ni in puloma hi MIC wa da ngal ani bok April ni som pakua khachuan pirin puizo khi uat pa ngaya in son thei khopin aron thachuaka puloma po hian ma son thretin April ni som ni thleng khan chole thlai lam ala ei thei mase zan lama ron zual zelin zandariat vela ventilator an manangaya zual lampan zelin atuka a boral zuita ani annupa a COVID-19 an kaitir khan annu pirin puizo khi angai tu omzo ka ngaya ni a henan na hian a chuap za a somnga paruklai a khoi man ni inan soi mase hun aliam dewa puloma hian a turna tela avan duai puita ani Reverend V lom ki mahi panun nem zaidam in ngai tlom le trong tam lem lo takani a ui tu le lainat tu anga le Madhya Pradesh hian missionary COVID-19 positive hospital en kolmek mi pali an oma in lama en kolmek mi pathum an ombuk an zinga hian ngai tu om zual pakhat omin naupang kumkomi positive a ombokani Rileng tho ni na hian India ram pum atuam le meka darkar somni pali chung lekin rikai pu chua thar mi nuai ni sing kwa sanga somli pakhat omin mi sang ni somni pathumin an thi pui ni tin hi rikai tamber ni le thi pui tamber ni ani chhota zel mayani rikai le thi pui an tam chan hi a rik in siam danglam adarwang ni angai ni in tuna hian a rik in siam danglam chi thumna triple mutation a in lar le tran mek India rama hian COVID na thlen tu rik chini in bel boma in siam danglam anti mai double mutation a hlur nuwa tuna chuan chithum in bel boma in siam danglam triple mutation chu ramchung mun rang ranga an mu chuak mek state trend khat Maharashtra Delhi le West Bengal tun taya anin kai dar vak po hi variant thar triple mutant ni nge in an ri ani scientist chuan COVID chi thar hian kar lova khovel a ru chuak thuai don ni in an ngai McGill University epidemiology professor Madhukar Pai chuan tunami hi ama zong ain in kaidar a olsama a rikai te po andam lo thuai ani chu wangin vaccine pek chua konga mongvomba ang maya kan chet angai ati Dr Pai chuan ria dar na sat po le nat na rik in siam danglam hi chu atam mai thina ni ti soin India rama laboratory rang soma anjir chiang meka tuna vaccine an siam mek hian aveng theyangem ti po zirchian ma chuan chiang taka soi thei anilo a ripa ngaya a tho ai kha chuan vaccine hi athok nep do na hriat na alian khop mai ati USA le UK chuan an mi le sa te chu COVID-19 luar zual naram India tlo lo ram turin hriat tirna a chuata hial mai United States thunei tu te chuan an khua le tui te chu India ramazin lo turin thuron apea US Center for Disease Control and Prevention chuan thu chua siamin lo thei lo na awanga India ramazin tur te chuan a dose kima vaccine an lak masak angai thuan tar langtel India tlo tu reng te chu face mask bua midang te ne na fit ruk tala in hlata om tur le kutsil ngai poimo turin an hriat tirani tin hei ba ka hian US an chua san ma a COVID an kai lo test masavek turin an hriat tir bok United Kingdom thunei tu te chuan India rama hri a hluar tak zel awang hian an mi le sa te India azin a khap mia bok British Prime Minister Boris Johnson po in cholkar le meya Delhi tlo azin tuma ruah manna alo siam to chu a thul le ta bokani UK Health Secretary Matt Hancock chuan Rileng punna India chu Britain in tlo po lo om red list ada tia soya India mi UK azin lu po khap ani bok UK mi le sa le Irish National te ero UK an lu phal sakani thungani India tanga UK lut UK khwale tuiba ka Irish mi te po India nisom omtling to te chu UK an thlen nuwa nisom chung tu ma tlo polovin an in khung ran nge angai bukani UK le US ba ka Hong Kong chuan India atanga khwaljin phur thlona thlolu an khapvele ta bok an ni ba ka hian ram rang in India atanga an ramazin an khap don ni inalang Air India chuan April nisom ni pali atanga nisom thum chung hian Mumbai le Delhi atanga UK an thlona service mek te jinga za pakhat chau an service tiri tur thu tar langin cholkar khata voi khat bak an service tiri don lawani COVID-19 tho ni na hian India ram khopui ber omna Delhi po na satakin anwai meka
damlo enkol ngai an puntel telavangin an khopui chunga damdoi in te chu damlo enkol na tur oxygen tla cham mei theidin huna an ding ti Deputy Chief Minister Manish Sisodia chuan a soi Delhi chunga sarkar le private hospital te chuan darkar ria ta tanga darkar som pani chung dai bak oxygen an nei to lowa damdoi in lian zual Max Hospital le Sargangaram Hospital meu te po in oxygen an tla cham hnai me kani Deputy CM Manish Sisodia chuan Central Sarkara Delhi nena oxygen an pek thin ti pung turin kan ngen to a oxygen tam tok kan mu thuai lo ani chuan amang an thlak hle anga mi puilung oi lo thom po ana hle ang ati Delhi a hian tukin khan rikai thar mi sing ni sangriat jathum som kwa panga jatan oma ni khat thil thua rikai an mu chu tamper ni ani mi jahni somsari pasari in thi pui bokin apum puya mi sing khat sang ni zaruk som thum pariatin an thi pui to a enkol lai mi sing riat sanga zanga somsari panga an nei mek Delhi a hian an enkol dam to tenen chuan avangin mi nuai kwa sanga zanga somli pakhat zetin ri an kai to ani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal point pathiani khan Central Sarkar Delhi oxygen mamo nale indai lo na nasatak anei thu thlenin alo hriat tir to bok hospital thren khat chuan darkar rei lo te dai chau oxygen an kol to ani ti in an kuata tur po pen saklo turin angen ani oxygen supply muang lu tu ka wang hian Delhi High Court chuan Central Sarkar hi alo khak to nge a Delhi adam lo en kol nan mamo ngoi ani lain engwangin nge industry te hena an lo peng masakti zona azo tani oxygen in dai lo na le mamo na lo sang chho thu thi rin phak ba ka chaka ri adar thu wang ani a ni tin rikai thar dam lo le thi an pun chho zel awangin India ram hun ranga healthcare system ten dol zo lovin atlu sop ti ta ani tun haya tang khan India chuan rampuma oxygen siam chu na satakin atipunga Central Sarkar chuan medical ata na man atru lawangin industry te hne na hral chua akhap tabok tin heiba ka hian rampo na tangin medical oxygen metric ton singa laglu tumin ruah man na siam mek ani bokani